ari tinshi chebe USIP shidi tine kangi koti wo lodar gewe pota na zungyo yuse zamningi sacho damine shidi kongbe che chale nangingi shungi koti tan kewan ka jiki konsa kemkun chimbucho ki chongdu jane kona be jizo na teshin yube kanyom na ngense tan del teda la donglin shujo kor gombo kangi ki lamdon kalup shugyu lenzo shik na shin yubatar dilu lenzo tishin ngar dar tsoktab mekyang konsa kemkun chimbucho ne jinda gebe tse chungi ngin talam gu ari shidi tine kanki unzi Nancy Lindbok la thang shungi goti nishu lentu zunyo tohib neyam thang chamzi jetan dewe jushi to kadur nang song. Since 2015, I have had the remarkable opportunity to travel to Dharamsala each year. Chilungi don chunga lord le shi the thongma arir kyang na wane tha par khosgam gun chimbucho gi lamden wo shunge goti manda jila phendo chimbuchong yobathang thade thugap su zamning jila to yip ne tu khyapte le mi mangbu kherkyang tu lubathang yenchi cheba tishin rangi kangi chote chung su gyurwa so gi jingnang thang simtu wo ne shin yoba ma se DW lengmu ni ngar la göge chendu gyur yogor ngen sen thang tel. The real troublemaker is not outside but inside. Konsa kyamkun chimbuchone jizo chila shidi yong mi yong te nang sim na shidi yue mela ra lu yu batang nang sim shidi tenpa shi yong war lopta khaki lapshi na sim kamtan dewe chöden tishin chöla ma tenpar lopchi tuba chuna zamling chila shidi yong gyur pengi chimbu yogor nende ngang kate nang song talengi lenzo ter Afghanistan, Colombia, Iraq, Libya, Myanmar, Somalia, Syria, Tunisia, Venezuela sone shungi nishu lenshu nashin dogyang. Our last meeting was inspiring. I have learned a lot. Kon nabatsu, tengun konskam gun chimbu chogi lamdun tsewata ngire ledun nam lagdar chagab, pendo chimbu yongi yobate jikyu gi ngensen jonsula. Kon naba mang chewe doyib tan tene lamdun kalup shugab. It's a difficult situation, in a way helpful. Konsa kemkun chimbu choki kombo kanyi ki kuzi tishin zunyo tan katu rimba dimgu chungwe kuzi shi yingyang dongi tan shenbengi saba jangbe tene gongba tingsab shidu te tuben subu chungwa ta ngodu nangso la. You should not think old way. You should accept a new reality. Shungi tsor chatso na chi tungen jeba sangwa yodab ngome samlo nyingba jangne degyu tsab tsenrik be shebashin kole tsatu geshin yobe kange tang rangi shenbam ki lotor ne duwa mi tamche jigur ki dushi kongbe chagyu jeba ta ngoyu ne tsu saba yindab eda la rikba dimgyu keche wa reche yang yang nenju nang song shugar daram sala ne ari longti kanki sarkyo ba tenzi sangma yin. Thank you.